Dobrodošla, prijatelj. Danes tvoj srečna dan. A jaz? Of course, jaz biti pomočnik, Prince of Nigeria. Ja, se tudi zgledate tako, a ne? Da, mi imeti velika težava. Mi našli na naša banka skrite račun, $10 milijonov zgor. To je pa neroden. Da. Mi bi radi ta denar iz Nigerija na tvoj račun nakažem. Na moj račun? Ja. 10 milijonov? Mi od vseh ljudi izbrali ravno tebe. Nič sumljiva, ne? Ne, meni ne. Tako, mi dati za usluga tebi od 10 milijonov tretjina. 1 milijon. 1 milijon? Tako. Za mene? Tako. Ja, kaj moram pa narediti? Nothing. Tu daš nam 200 euros za prenos. Normalno, 200 za prenos, to je normalno, ne? Tako, pa 50 za zavarovan prenosa. 50 za... A ja, to je logično za zavarovanje, seveda, izvolite. Tako, pa za bombone. Za bombone? Ja, to je normalno, ne? Ne, a ne?